Salibonani izihlobo ezithandekayo, liyabingelelwa ngegama lomfeli wethu Jesu. Amen. Siyabonga abathandekayo, ngithemba liyabusiseka ngalezi zinkonzo ngegama lenkosi yethu Jesu. Lapha elibukela lelilalela likhona, songani umlimu angalibusisa ngegama layo. Namhlanje sizakhangela ku series yethu Turning Our Homes into a Little Heaven. Sizakhangela ku platform yama single parents. Namhlanje sizakhuluma lama single parents. Ama single parents ayimhlobo echiyeneyo futhi basezigabeni lasezingeni esehlukileyo. Abanye baleminyaka 18 to 30, abanye bale 30 to 45, abanye bale 45 kusiya phezulu. Indingeko zabo zichiyene. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu Moya Engcwele bathandekayo asibuthe sonke, asigoqe sonke, akhulume lathi ngendlela izulu elifisa ukuthi likhulume ngayo lathi ngegama lenkosi. Amen. Namhlanje sisakhangela isihloko esithi sona overcoming ex-lovers. Overcoming ex-lovers. Ukunqoba kumbe ukukhipha engqondweni kumbe ukulahlekelwa kumbe ukwesula labo esike sathandana labo izolo. Njengama single parents siyakwazi ukuthi sonke once upon a time sike saba labangane. Okwenza sibizwe ukuthi singama single parents yikuthi silabantwana kodwa kasendanga kasithathanga. Kuveza sobala ukuthi bathandekayo sike saba labantu esike saphila labo izolo. Abanye babo sike sahlala labo, abanye kasizange sike sivele sihlale labo. Abanye basiwona baqeda laba baphika babaleka. Abanye sahlala labo sehlulana kwehlula sachiyana nakho. Sonke sike saphila labantu. So sonke silabantu esike saphila labo. Abanye babantu esike saphila labo basithiyela izilonda. Abanye silamanxeba, abanye silezilonda ezingapholiyo ezithi zingababona zibhibhidle zibe zintsha. Abanye bathandekayo sasibathembile, amathemba ethu wonke ephakame haya kibo. Labazali bethu bebathanda, labazalwane bebathanda, kodwa basidisappointa, sasala silimele. Abanye babo bathandekayo ababizwa kuthiwa ngama ex ethu, silama photocopy abo ezindlini. Silabantwana esithi nxa sibakhangele sithi lokhu ngokumntakaJabu. Silabantwana ethi sibakhangele sithi lo ngumntakaThemba. Silabantwana esithi sibakhangele sithi lo ngumntakaNasingeni. Silabantwana abasikhumbuza amanxeba nsuku zonke ngabo ama ex lawa esilawo. Abanye bangikhona bayaphila, siyahlangana labo, siyababona nsuku zonke. Abanye sebathatha abanye abafazi, abanye sebendela kwezinye indawo. Siyababona bayaphila, bayahamba, siyababona nsuku zonke bayaphila la ma ex. Umbuzo uthi sizanqoba njani, how to overcome ex-lovers. Abanye bangikhona bahlala labantwa bethu. Abantwa bethu bahlala labo. Umbuzo uthi how do we overcome ex-lovers?
kasicimezeni sikhuleke. Baba oyingcwele ohlala ngikhaya ezulwini, sindaba phendule yendaba ebuhlungu esikhuluma ngayo. Abantu bathi bona ihloka liyakhohlwa isihlahla esasigamulayo, kodwa isihlahla kasikhohlwa lihloka. Jesu mangalisayo kunzima ukukhohlwa la mahloka, kodwa sinika amandla bathandekayo mlimu ukuthi senelise ukuthi sikhohlwe ngegama lika Jesu. Khuluma lathi ngalintshumayelo ngokucacileyo ngoJesu siyakhuleka. Amen. Overcoming ex-lovers. Bathandekayo asonto eludla ukukhohlwa ihloka elake lagamula kuwe. Kodwa siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu asinika amandla ngemva kwalinkonzo to overcome our ex-lovers. Kwesinye isikhathi siyachitha iminyaka, sichithe iminyaka leminyaka sikhalela into yayivela ingayisiyo yethu. Nxa umuntu wayekela ukukuthatha elethuba, kufuze ukuthole enhlizweni yakho ukuthi umyekela ahambe. UGenesis chapter 2 usinika isibonelo salokho. Efesini lingelika 18 lo 20. Uverse 18 uthi yena kuGenesis chapter 2, inkosi uNkulunkulu yasisithi kakukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa, ngizamenzela umsizi onjengaye. Verse 19, inkosi uNkulunkulu yasibumba ngomhlabathi yonke inyamazana yeganga la yonke inyoni yamazulu, yakuletha kuAdamu ukuthi abone ukuthi angazibisa ngokuthini, njalo loba yikuphi uAdamu azakubiza ngakho izidalwa eziphilayo, yilo ibizo laso. Verse 20, uAdamu wasesitha amabizo kuzo zonke izifuyo lezinyoni zamazulu lakuyo yonke inyamazana yeganga, kodwa uAdamu katholanga umsizi onjengaye. iBhayibhili ithi yona uNkulunkulu esebonile ukuthi kakukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa, kakaqalanga wahle wamenzela uEva, kodwa waqala wamenzela okungaso Eva, ukuze umuntu abone ukuthi lokhu kakumfanelanga. iBhayibhili lithi lona uNkulunkulu waqala wabumba inyamazana. Nxa wayebumba inyamazana wazibumba nga-2 eyesilisa leyesifazana. Wazibumba inyamazana, uthe eseqedile ukuzibumba zaya ku-Adamu. uAdamu wazipha amabizo, eqeda kuzipha amabizo zaqala ukudlula phambi kwa-Adamu. Wasekela indlovu zadlula, lanxa zazilefiga engakanani zazingamfanelanga umuntu.
wekela amadube adlula lanxa ayemahle elamabala anjani ayengamfanelanga umuntu wayekela adlula wasekela zonke inyamazana zadlula ngoba zazingamfanelanga. Bathandekayo, kulezinye izinto umlimu azekela sidlule ngoba singazifanelanga. Ungabona ijaha lalifuzela ukuthathe langakuthathi kwakuyinyamazana, yekela yayifuza idlule. Nxa wakumithisa wala wayinyamazana kayidlule. Nxa waphika isisu wayinyamazana kayidlule. Nxa wakuthembisa umtshado wathatha omunye wayinyamazana kayidlule. Nxa walala lawe wakudampa wayinyamazana yekela idlule. Melelo wakho uEva laliswe, imelela okwakho kudalwe. Nxa wayintombi ucabanga ukuthi yakuthanda wakudisappointa wamitha wona ukhangelela ukuthi umthathe wayinyamazana kadlule. Bathandekayo, iBhayibhili lithi lona kuDanyeli chapter 1 verse lika 8, sebefikile eBhabhiloni, sebephiwa ukudla kweBhabhiloni. Ungabala uDanyeli 1 verse 8 ithi yona yenye ivesi enthathekisayo ithi kodwa uDanyeli wazimisela ukuthi kayikuzingcolisa ngokudla kwesikhosini lewayini lakhona, yikho wasecela kundunankulu imvumo yokuthi angangcoliswa kanjalo. Bathandekayo, kuthiwa uDanyeli esebonile ukuthi eBhabhiloni badla into ezingcolileyo, esebonile ukuthi ukudla kweBhabhiloni kayisikho kubhalwe eBhayibhilini, esebonile ukuthi ukudla kweBhabhiloni kakukho right ebantwaneni bakaThixo abayekhaya ezulwini, kuthiwa wazimisela enhlizweni yakhe. Bathandekayo, in order to overcome your ex-lovers kufuze uzimisele enhlizweni yakho. Point number 1, umcijo wokuqala oza kunika amandla okunqoba ama-ex yikuthi make a firm decision. Zimisele enhlizweni yakho. Ungazitshela ukuthi ukhiphile ungaphalaza, ungabuyeli uyekudla into oyiphalazileyo. Zimisele enhlizweni yakho. Nxa wakumithisa wala ukukuthatha, yekela chiyana laye. Zimisele enhlizweni yakho ukuthi kangisoze mbuyele emuva, ngizamuva forward ngempilo yami. Uhlupho yikuthi abantu abanengi asizimiseli enhlizweni. Uyalana lo muntu kodwa inhliziyo yakhe isale ilokhu kuwena lana muntu, yena esemuve on ngempilo wathatha omnye umfazi. Wena lokhu ulandelela, wawungumfazi wokuqala ugcine sungowesi-2, usulandelela usufuna ukuyakhotha okutshiwa ngomnye umama. Hayi bathandekayo, zimisele enhlizweni yakho ukuthi wena take a firm decision ukuthi kawuyi kuzingcolisa. Zimisele enhlizweni yakho. Purpose in your heart. Point number 2, sebenza ngezandla zakho. Ikakhulu omama okwenza kube nzima ukuthi bakhohlwe ama-ex-boyfriend abo, ama-ex-lovers abo, ama-ex-husband abo, yikuthi kabafuna ukusebenza ngezandla. Umuntu livila akafuna ukusebenza, ufuna ukuphiwa imali yindoda, yikho kumenza ngakhohlwa. Lanxa bathandekayo sebayalana, uyabe lokhu emfonela umntwana kasela amaphampa, uyabe lokhu emfonela umntwana kasela lokhu, umntwana sefuna ischool fees, abe sesithi buzothatha imali, abe lokhu ekuphinda engasoze akuthathe ngesizathu sokuthi ulivila. Kawufuni ukusebenza, ungasebenza ngezandla zakho, uyakwanisa ukuzondlela umntwana yena engekho. Ungasebenza ngezandla zakho, abantu bakho bangagqoka ngcono kulalaba laselabo. Uhlupho yikuthi
Kawufuni ukusebenza ngesandla zakho, uyabe ufuna ulokhu accepta izipho ezivela ku-ex-lover yakho. Kakulasipho esivela endodeni esibuya mahara angakupha uzabuya layo uzothatha. Point yesithathu, ungabi lokhu umlandelela. Sisonke uyathola ukuthi umuntu usohlukana lo muntu kodwa lokho emlandelela angatshintshi status uyasiviewa, amlandelele ku Facebook, amlandelele ku Instagram, amlandelele ku Twitter, uphilela ukulandelela impilo ye-ex husband. Yikho kwenza angaphuma ekhanda. Nxa ufuna ukukhohlwa ngomuntu, yekela ukuba lokhu umlandelela, akuqume i-communication laye. Bathandekayo, ibala elithi X, abanye bathi lithi your time has expired, thanks for the experience. Vuma ukuthi isikhathi sakhe sesidlulile, move on ngempilo. Ungabi lokhu umlandelela, ungamlandelela uzavula amangcwaba kunuka amathambo. Yekela ukuba lokhu ulandelela umuntu. Uhlupho olukhulu olwenza omama bangakwanisi ukuzimela ukuthi babe lokhu belandelela umuntu. I-ex ungayibonisa ukudinga, vele kayilandaba lokukuthatha, yeke ichiye umkakhe ilanda wena. Iyabe sikufuna yikuthi ichithe isizungu lawe, iyabe sikufuna yikuthi lokhu ikuchaphaza, iyabe lokhu ikufuna yikuthi kubisele esonweni, iyabe lokhu ikufuna yikuthi kwenza ube inhlekisa, kungani wena uphila ngaye, umoya wakho sesikhwameni sakhe. Bathandeka, vuma ezinye izinto sidlule. Kuthiwa uDaniel wasimisela kweyakhe inhliziyo, kweyakhe inhliziyo. Ayilandaba ukuthi leminyaka emgakanani lehlukana le-ex yakho. Kayilandaba ukuthi ukwehlukana kwangikhona kwaba buhlungu okungakanani. Kanyilandaba ungayibalisa imbali yakhona, kodwa uThixo kangeka kupho kungcono usabambelele kokudala. Nxa ufuna okungcono, yekela okudala ukwenzela ukuthi inkosi ikupho kungcono. Ulokhu lamafoto akhe, ulokhu lezincwadi zakhe, ulokhu le phone number yakhe, ulokhu umlandelela. Yikho lizavusa izipoko okuzathi nxa usuku relationship eserious ususithi uyaphambili, kuvuko kuyizipoko lokhana uchithekelwe ikusasa yakho. Ngifuna ukukhuleka labantu abathi mfundisi Sibanda, mina ngifuna amandla to overcome my ex-boyfriend. Uyangihlupha lokho enilandelela. Ngicela amandla okunqoba, ngicela amandla okunqoba. Akaphume ekhanda my ex-lover. Angase sendile, ngiyabe lokho ngimlandelela i-weakness yami. Silokho sitshontshana lanxa sesehlukana, singahlangana kuyavuka, sike sithathane siye khatshana sibalekisane. Umkakhe kakwazi, kodwa mina laye sesathatha, kodwa akakupheli. uNkulunkulu ngicompa amandla ukuphila kanje ngufune. Nasevuka ekhaya ezulwini, kuphila kanje kangufune. Ngi-single parent, ngifuna umnima ngipho right. I want to overcome my ex-lover. Nxa unjalo phakamisa isandla lapho khona, sibe lomthandazo. Baba ingcwele ohlala ekhaya ezulwini, siyabonga ukuthi wena uNkulunkulu thina sibizwa kuthiwa singabantu bakho. Jesu mangalisa unampa abantu bakho.
kulezinto ezingaphezulu kwamandla abo bathi kabakwanisa ukuzinqoba izandla ziphake banika amandla to overcome their ex-lovers balembali labo abanye balabantwana labo abanye emlimo omangalisayo bashiya into eziningi lama experiences amaningi kodwa ngenxa yokuthi sokwadlula bavuma inyamazana zidlule kweze ukuthi kudala uEva kwezinye impilo okwenza ukuthi uEva bangadalwa yikuthi abantu lokho begogodlela enyamazaneni ngabe uAdam wabamba idube ngabe uEva kadalwa kodwa walekela ladlula ukuze kudala uEva vuma amadoda la adlule empilweni zethu vuma omama laba badlule empilweni zethu ukuze usenzele okuhle ngoJesu siyakhuleka amen siyabonga abathandekayo inkosi ibusise ukufunda kwelizwi layo amen